Солидарда чатышмалар девам ете. Украина қараманлары шерні мудафа етелер. Телемарафон яйнында Украина ортысы шарқи бөлігінің спикері Сергей Череватый айтқанына көре, рус ишғажилері шерні алмақ үшін ең бұйық құветлеріні ве мақсус паралы аскерлеріні қоланмақта. Қайд еткеніне көре, Русия мудафа назерлігінің шерні ишғал еткенлеріне дайыр яйынлағаны хабер добры дегил. Ама бұна бақмадан рус ишғажилері 1 метр илерлемек үшін шерні бомбалайып ернен бір етмеге девам ете. Адет үзіре рус комутанлығыны Русияның жан хайыплары еш мерақландырмай. 13, пятница, січня, не грудня. Солідар. Пі***ри ходять. Багато пі***рів ходять. Зараз пі***ри дістануть туди. Там, де вони ходять. Украина юқары комутанлығы черчевесінде Солидар шерінің вазиеті Донбасс үшін женкнің кетишаты бұлынған Украина құветлеріне дестек берілмесі суалері де музакире етілді. Дякую всім, хто допомагає Україні. Дякую кожному і кожній, хто воює за Україну. А особливо сьогодні відзначу десантників 77-ї окремої аеромобільної бригади, які разом з бійцями 46-ї окремої аеромобільної бригади в Солидарі отримують займані позиції і завдають ворогу відчутних втрат. Я дякую вам, хлопці. Душман Авдеевка ве Бахмут тарафларында куветлерні топлай. Шehirlerге кутлеви бомбардыман керчеклештіре ве Украина мудафасыны кечмек үшін бірчоқ аскерлерні өлімге йоллай. Ишғажилер жепе сыңырында ерлешкен кой қасаба ве шehirlerні виран ве ерлі сакинлерні терроризе етмеге девам ете. Російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення тимчасово захопленої території Херсонської області, які відмовляються співпрацювати з окупаційною владою, здійснюють побудинкові обходи. До того ж, загарбників турбує проукраїнська налаштованість громадян регіону, що становить для них загрозу. Рус ишғажилері Қырым татарларының милли мирасыны йоқ ете. Ишғал етілген топрақлар бойынша реинтеграция назирлігі ЮНЕСКО-ны Бақча сарайдаки хан сарайны сақламақ үшін Русияге басқы япмаға чағырды. Малюм олғаны кебі хан сарай Украинада ресми оларақ милли абиде оларақ танылды. О ЮНЕСКО бұтын дүния милли мирас жедвелінде бұлынмақта. Ама рус ишғажилері хан сарайны йоқ ете. Олар Қырымгерай ханның алтын иш одасыны аман-аман йоқ еттілер. Оданы яраштырған eski renkli pencerelerini yok etip damını değiştirdiler. Nazirlikte aytkanlarına göre хан saray eski tarihi korunuşundan demir bir binaga çevirildi. Kaydetkenlerine göre хан saray bugün dünyada Kırım Tatarlarının saray mimarlığının yekene saklanılgan misalidir. Kırım Tatar halkı için хан saray esas milli ve ruhi emniyetini taşımakta. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликає ЮНЕСКО посилити тиск на Російську Федерацію, яка несправедливо залишається постійним членом цієї організації. Міжнародна спільнота має вжити заходів, щоб зупинити варварське руйнування об'єктів культурної спадщини в Криму. İşgalciler Бақча сарайда ерлешкен хан сарайының созде реставрациясына 2017 senesi başladılar. O күнден берлі хан сарай оны тамерлеген кишілерінің мутехассызлығы себебінден зарар көре. İşgalci акимиет Кырым татар мутехассыларының сақынтыларына құлақ асмайып, хан сарайының тарихи аутентлігіні yok ете. Misal olarak caminin damı zemanevi kerametle kaplandı. Bunyan beraber keçken sene muzey memuriyetinin binasının duvarları çatladı. İşgalciler bunun pek mühim olmağanını ayttı. O vakit Ukraina parlamentosunda insan hakları temsilcisi Людмила Денисова ЮНЕСКО-ға müracaat etken edi. Fakat andan ali da bir cevap gelmedi.
Ишгалчылар Херсонда ерлешкен автобус базасына атеш açtı. Bir karavul yaralandı. Bu haqta Херсон vilayeti Arbi memuriyetinde bildirdiler. Neticede 16 avtobus anda yerleşken adi arabalar birkaç bina ve karavul eve zarar gördü. Bunun beraber elektrik ağları da bozuldu ama elektrikçiler tezden bu problemini çözdüler. Херсон vilayeti Arbi memuriyet yol başçısı Yaroslav Yangushevic'nin aytkanına göre birkaç gün içerisinde vilayetke umumen 49 kere ateş açıldı. İşgalciler top mermilerini, mayınlarını, tank toplarını kullandı ve roket saldırılarını gerçekleştirdi. Херсонda yüksek katlı binalarga ve evlerge zarar getirildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Херсон vilayetinden işgalcilerini kovgan sonra bu vilayetke roket saldırıları toxtamay. Yerli sakinlerge Adikoy ve kasabalarga yapılgan saldırılar bir intikamdır. Kazma çukurlar ve beton piramitlerini yerleştiriyorlar. Rus işgalcileri Akıyar yanında yerleşken Belbek Arbi Havalimanı'nın müdafaasını kuvvetleştirmeye başladı. Düşman pozitsiyalarını yerli sakinler gösterdiler. Kadrlarda görüngenine göre Belbek civarlarında yerleşken Rusya'nın 38. Arbi Hava Kuvvetleri uçakları polku yanında işgalciler kazma işleri yaparlar. Beton müdafaa yapılarını yerleştiriyorlar. Bu tecizatlarını da ajdarhat işleri dep adlandırıyorlar. İşgalciler birkaç aydan beri Kırım yağlarının müdafaasını kuvvetleştiriyor. Ukrayna İstihbarat Merkezinde bildirgenlerine göre Rus işgalcileri Sak rayonunda Ukrayna askerlerinin desantını bekliyorlar. Anda ve Kırım'ın şimali taraflarında işgalciler topraklarını mayınlarla doldura, kazma çukurlar yapa ve beton piramitlerini yerleştiriyor. Kırım Tatar siyasi mabüs Rustem Osmanov'ni Ukraynaga karşı cenkleşmek için verbovka ettiler. Bu haqta Kırım Akkorçılaycı gruppası Rustem Osmanov'nun ömür arkadaşının sözlerine dayanıp bildiriyor. Keçken senenin avgust ayında işgalciler Osmanov'a Sanki Noman Çelebijihan batalyonunda iştirak etkeni için 6 yıl hapis cezası hukumu çıkardı. Onu Rusya'nın Ulyansk hapishanesinde tutalar. Andaki memuriyet onu Rus pasaportunu almağa ve Ukraynaga karşı cenkke ketmege zorlay. Hatırlatmalı ki 20 yaşındaki Kırım Tatarı Rustem Osmanov'ni keçken senenin aprel ayında tuttular. Xerson vilayeti Kalanchak'ta yerleşken evine 12 FSB xadimi basıp kırdı. Osmanov'nun sözlerine göre onun ailesini korkutup özüne karşı şahitlik etmesine zorladılar.